15 stepeni u gradu, raste polako temperatura, 23 će danas biti maksimalna dnevna, kažu meteorolozi, a već smo pričali o centralnoj manifestaciji koja će sigurno obeležiti današnji dan u gradu, a to je promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. O tome pričamo ovog jutra sa mojim gostima, tu je Jovan Krivokapić, majer, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. I Jelena Popović, mlada kadetkinja koja će večeras postati oficir, najmlađi u vojsci. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Kako je zamišljena svečanost? Ajde da krenemo od toga u 17:30 ispred Doma Narodne skupštine. Kako će to sve izgledati? Imali smo prilike juče da prisustvujemo i generalnoj probi. A evo, za današnju svečanost? Pa večeras je, po 8. put organizujemo promociju najmlađih oficira Vojske Srbije na platovu ispred Doma Narodne skupštine. To je inače jedan od najlepših događaja koje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju u toku godine. Promocija novih mladih snaga Vojske Srbije, promocija budućnosti naše. Tako da večeras u 17:30 časova ispred Narodne skupštine centralni deo svečanosti, svakako i najlepši, a to je defile mladih potporučnika i njihovih kolega kadeta Univerziteta odbrane, ali tu je naravno i avijacija Vojske Srbije koji će svojim naletima aviona Super Galeb G4, helikoptera Gazela i aviona MiG-29 ulepšati svečanost. Biće tu i reprezentativni orkestar Garde, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i jedan od možda najatraktivnijih delova same svečanosti, pogotovo za one građane koji će biti tu da podrže naše mlade potporučnike, to je egzercir Garde. Tako da jedna lepa vojnička svečanost. Prema protokolu, predsjednik Republike Srbije uručit će sablje trojici najboljih u rangu, dok će ministar odbrane uručiti pištolje sa posvetom dvojici najboljih po vidovima, u vidu kopnene vojske i u vidu vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Biće promovisano 162 kadeta i kadetkinja iz Srbije i još četvoro njih iz Crne Gore. Četvoro iz Crne Gore i među tih 162 kadeta i kadetkinja imamo 4 kadeta koji su završili Vojnu akademiju u inostranstvu. To su momci koji su prethodno završili Vojnu gimnaziju i nakon Vojne gimnazije upućeni su u strane Vojne akademije, u Sjedinjene Američke Države, tako je, bit će ovdje kod nas, u Americi su završili, u Italiji, u Grčkoj, tako da. Sjajno. Dakle, ovo je u stvari 134. klasa Vojne akademije i kada vidimo ženu u vojsci, onda se uvek svi zapitamo pa kako otkud si tu? Pa evo, Jelena, kako si se ti odlučila da odeš u tom smeru? Još od malih nogu, kad sam posmatrala ljude koji nose uniformu, samom svojom pojavom izazivali su neko poštovanje kod ljudi i meni se to jako dopalo, tako da je ta ljubav prema uniformi datira još iz detinjstva. Onda kad mi se prosto ukazala prilika, kada je počeo prijem žena na Vojnoj akademiji, nisam se razmišljala ni jednog trenutka, već sam sebe videla tamo i verovala sam u to da ja to mogu i današnjim danom dokazujem sebi i svim svojim ljudima, to jest prijateljima koji su me pratili i pružali mi podršku od prvog dana studiranja Vojne akademije na jednom od najtežih smerova što se tiče fizičkog napora, to je pešadija. I sam taj čin bacanja šapke proslavit ću u krugu svoje porodice sa prijateljima i svojim dečkom na adekvatan način. Sjajno. Sad imali smo prilike da vidimo recimo kako izgleda život na Vojnoj akademiji u određenim serijama. Bila je baš i serija Vojna akademija, čini mi se da će se nastaviti snimanje upravo sutra i oni učestvovati danas u Jeste, oni će biti ovako deo, da kažem, cele te priče. Neće biti u samom programu svečanosti, ali završni kadrovi serije će se snimati sutra. Onako bit će iscenirana jedna svečana promocija u kojoj će učestvovati kadeti, odnosno glumci serije koji će isto baciti šapku na kraju svog školovanja. Jelena, ti nisi bila glumica, ti si zaista prošla celu tu priču. Kako izgleda život na Vojnoj akademiji? I koliko je to naporno, posebno kada pričamo o ženama? Pošto ste imali prilike da pratite seriju, serija je jedan dobar deo Vojne akademije predstavlja na
taj realan način. Recimo uslovi u kojima smo mi smešteni, imali ste prilike da vidite internat, onda restoran, terene kako izgledaju, zaista su onakvi, realno su prikazani. Međutim, serija je ipak zabavnog karaktera, pa ima tu nekih situacija koje su prosto iscenirane da bi to publici bilo interesantno. Što ne postoji, realno. Tako je. Mogu vam reći da je jako naporno, ali kada čovek, kao što sam malo prepomenula, ima dovoljno želje u sebi, onaj ko voli i vidi sebe u toj priči, sve to prođe. Evo sad kad pogledam iza sebe, čini mi se da je to trajalo 10-ak dana i sad kad bi me neko pitao da li bi voljela da ostanem još godinu dana na Vojnoj akademiji, ovog trenutka bi pristala. Tako je. Prosto smo se srodili, postali smo jedna porodica, jer takvi su oficiri koji rade sa nama. Na neki malo suroviji način nas teraju da radimo ono što bi trebalo, ali na kraju shvatimo da je to sve u cilju našeg boljeg sutra i prosto se vežemo za te ljude. Tako je, da postanete pravi oficiri, da služite vojsci. Gde ti vidiš sebe u budućnosti? Kako sad dalje to ide? Kada završila si Vojnu akademiju, postaješ oficir i šta se onda dalje dešava? Pošto sam završila na smeru pešadije, znači pešadijski oficir, potporučnik, dobit ću vod od verovatno 30 profesionalnih vojnika sada i radit ću obuku sa njima. Međutim, to su neke početničke dužnosti. Ja sebe vidim u jedinicama vojne policije i konkurisala sam za te jedinice, međutim još uvek nije odobren prijem žena oficira. Očekuju u narednih godinu dana, dve, ja se nadam tome. Inače, trudit ću se da na što bolji način realizujem tu svoju dužnost i do početka osnovnog komandno-štabnih kurseva usavršavanja i tako dalje, pa sve do generalno-štabnog, ako budemo živi. Evo, pred 4 godine kada si upisala akademiju i danas, kako vidiš sebe, koliko si se promenila, možda karakterno, šta se tu izmeni u ličnosti? Ostaje ona volja, ona se nije promenila ni trunke jedne, možda je čak i jačala. Znači, svaki napor koji sam savladala, tu volju je činio samo još jačom. Što se tiče razmišljanja, svi mi smo dosta sazreli i to se naročito vidi u nekim razgovorima sa našim vršnjacima u civilstvu, koji su još uvek, nažalost moram da kažem, mamini, tatini sinovi. Mi smo opet malo brže odrasli i takva je sredina, to se... Osamostalili ste, da. Tako je, to nas prosto nas i sistem naterao na jedan takav brži način odrastanja. Jovane, Jelena kaže završila je smer pešadije. Koji još smerovi postoje na Vojnoj akademiji? Kada pričamo o vojnim školama, gde smo mi u odnosu na region i generalno Evropu i kako je interesovanje uopšte za vojnim školama kod nas? Pa interesovanje je zaista veliko i iz godine u godinu beležimo sve veći broj kandidata koji se prijavljuju za naše vojne škole. Dakle, isto i sa ženama i sa muškarcima? Jeste, i sa ženama i sa muškarcima. Trenutno imamo oko 20% devojaka na Vojnoj akademiji, a interesovanje je veliko i to pokazuju brojke. Primer radi ove godine na svim konkursima za vojne škole, znači za Vojnu akademiju, za medicinski fakultet VMA i za Vojnu gimnaziju prijavilo se oko 10 kandidata na jedno slobodno mesto za sve škole. I to nam govori zaista da se mladi vraćaju u vojsci, da veruju u vojsku i da je vide kao svoju budućnost, kao svoj, da kažem, životni poziv. Što nas raduje, naravno, i obavezuje da u budućnosti nastavimo da radimo dobro, kvalitetno i da se i mi, da kažem, prilagođavamo savremenim izazovima i trendovima i u obrazovanju i u samom obavljanju našeg posla. Pored Vojne akademije, odnosno vojnih škola, imamo pokazatelje da je veliko interesovanje za dobrovoljno služenje vojnog roka. Tako, primjer radi, sad na poslednjem konkursu imali smo oko 6 kandidata na jedno slobodno mesto za dobrovoljno služenje vojnog roka i ti podaci nam ukupno sve govore da je i veliko poverenje u vojsku.
danas. To je ono što je važno, da kada pričamo o poverenju, znači da ne zaostajemo mnogo za vojnim školama koje su nam u okruženju i naravno generalno u Evropi. Jeste, i to je prosto jedan regionalni pristup vojnom obrazovanju čemu težimo sada. Imamo na našoj vojnoj akademiji kadete iz inostranstva, na svim oblicima školovanja, na osnovnim studijama, na komandno-štabnom usavršavanju, generalno-štabnom usavršavanju. Stranci završavaju našu vojnu akademiju, kao što i mi šaljemo naše i kadete i oficire u strane vojne škole, tako da pratimo trendove. Da, to je ono što je važno. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme. Znam da imate mnogo obaveza tokom današnjeg dana i da je onako tu veliko uzbuđenje vlada među svima. Hvala što ste izdvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama. Ja bih samo iskoristila priliku, pošto smo već kod vas u studiju, da pozovemo sve vaše sugrađane da svojim prisustvom večeras uveličaju našu proslavu, jer to je za nas zaista jedna velika svečanost i dan koji smo dugo iščekivali i pozdravljam ujedno sve vaše gledalce. Sigurno da će veliki broj Beograđana biti danas. Da ih podrže prestupanja na prvi svečanost počinje u 17:30 ispred Doma Narodne skupštine, a naš kolega Željko Veljković trenutno ispred Doma Narodne skupštine i priča sa još jednim kadetom ovoga puta. Mi smo imali kadetkinju, a sa njim je kadet. Izvoli, Željko. Tako je, dobro jutro još jednom, pun program uniformi jutro, ali bit će i pun Beograd uniformi danas i to će biti zaista lep dan. Svi oni koji su sinoć prolazili ovde mogli su da vide kako izgledala proba. Meni je to delovalo, prolazio sam sasvim slučajno, delovalo impresivno kao i svake godine naravno. Ovde su u toku poslednje pripreme, postavljena je scena, postavljene su ograde, postavljeno je sve ono što bi trebalo da učini da danas ovde budu predstavljeni najmlađi oficiri Vojske Srbije. Jednog od njih predstavljamo i mi ovog jutra, to je Dimitrije Bećarević, on će biti pilot, a svakako će i najatraktivniji deo programa danas biti letački program, ali prvo pitanje je kako se osjećaš sada? Ja ću. Ja, kao i moji klasići, danas sam najsrećniji čovjek na svetu. Posle 8 godina školovanja u vojnim školama, prvo vojne gimnazije, zatim u vojnoj akademiji, pošao dan do ovog završavanja. Jedva čekam večerašnji događaj da bacim šapku i da završimo to. Kako je bilo sinoć na probi? Bilo je sasvim korektno, verujem da će nas biti još bolje, potrudit ćemo se pa ćemo vidjeti. Ste umorni malo? Jesu. Ali izdržat ćemo još večeras. Čuo sam da imate čak jedan slobodan dan posle ovog. Nedelju, a u ponedeljak već se javljamo u komande i vidjet ćemo gdje ćemo biti raspoređeni u koje jedinice da radimo. A znamo li gdje ćeš biti ti? Pa priča se da ćemo najvjerojatnije svih nas sedmorica koji smo navijaci ostati na Batajnici da kompletiramo obuku na avionima i helikopterima, a poslije ćemo vidjeti gdje ćemo. Hajmo malo pričamo o onome što ćemo vidjeti danas. Tvoje nešto starije kolege danas će leteti iznad nas baš kao što su to radili juče tokom poslepodneva. Šta ćemo vidjeti danas? Pa ako Bog da bude lepog vremena, proletit će 3 G4, 3 helikoptera Gazela, 1 Mi-8 i na kraju 1 29-ka gdje očekujemo i čestitku pilota i kraj svečanosti. Dakle, ove godine pozdrav iz 29-ke. Ti trenutno umeš da upravljaš kojim avionom? G4. Dakle, Super Galeb G4. Jeste. Šta je bio san kada si krenuo u sve ovo? Jel možda da jednog dana budeš u 29-ki ili nekom sličnom avionu da ti pozdravljaš? Pa jeste, od malena iznad mog sela, još kao klinac kada ustanem, izađem u dvorište, ja se igram, iznad sela su proletali parovi 29-ki i sanjao sam o tome, ko Bog da biće jednog dana. Koliko treba da se dođe do toga, da se dođe do pilota najboljeg aviona koji imamo? Pa treba puno toga. Treba prvo završiti vojnu akademiju, pa posle toga sigurno još jedno 5-6 godina, pa vidjet ću. A do tada Super Galeb G4 nije loš? Odlično. Dobro, ja tebi želim mnogo sreće danas. Pazi da se ne sapleteš, nećeš? Neću, potrudit ću se da ne bude tako. Dobro, mi te puštamo da se odmoriš za večeras. Dolazi rodbina? Dolazi. Uža, šira. Prijatelji si? Svi dolazi danas, bit će i prijem u skupštini, najviše porodice, tako da bit će lepo. Hvala Dimitrije. Čuli ste, dolazi cela Dimitrijeva rodbina, ali rodbina svih onih ljudi koji će večeras ovde baciti šapke. A negde mi se čini da će dobar deo Beograđana ovde doći kao i svake godine i ovo je još jedan poziv odavde
sa Trga Nikole Pašića ispred Doma Narodne skupštine, da večeras od 17:30 budemo svi ovde i pozdravimo najmlađe oficire Vojske Srbije, ali i pripadnike garde koji će izvesti nešto što uvek izgleda vrlo atraktivno. Ja ne umem da izgovorim tu reč. Egzilcir. Dobro, egzilcir. Dakle, egzilcir garde i naravno letački program. Čuli smo MiG-ovi 29, Super Galebovi G4 i formacija helikoptera Gazela. To je to odavde za sada. Završavam ja sa ozbiljnim pričama za ovo jutro. Idemo jednu malo manje ozbiljnu kasnije, pričat ćemo o magiji, ali polako. Miro. Tako je, bit će magija, ali u svakom slučaju zaboravio si da najavljuješ jedan humanitarni događaj, tako da svakako da i to ima dozu ozbiljnosti ako pričamo o magiji, ali u 17:30 još jednom ne zaboravite da budete ispred Doma Narodne skupštine. Biće veoma zanimljivo, svečano i lepo, nešto što se svakako ne viđa svakog dana.